So, hannig gan y chastol ag ein gyma ein chynno. A mis mynd i'ch gydawn, trymigol yr naim sy'n son efo UHI tos, o'ch beth hyn y geiltoch y tos, o'ch beth iawn. Sawn, fa y chiad bwy'n dygolan ich, fa gennym y cymon yn trofi yn y galig, nid o hwys ich mi eisiau, fa giroch y tos o'ch gyda'r non y blionach. Hwys ich ad sy'n o'n yn eich sy'n hwch. Agos siesed fa, Vol ich oes vaak mi tóra ein soch ag an an únig yma gyrrig agus oren fe giroch sech gon hosoch yn y holan ich ma fe ffiws sech gon hyn hosoch o'r cwsbar yn ŵr nach ro mi siagus trofi an y galig fiach yn ri le ffein gan y cwsbar yn ŵr briarach os ŵr ych rhywch ys ond gys y mwrin gan i gan hiagysg agos ysyn GG an gyma Trange fawn mar siôn cwydwg ach eist fan ysgip y gylere fa ysas awn fa sy'n tord taich dychach y chele hwyr mi hi'n tord taich fo van y lwchteg ysgol efo sy'n cholas agos fo lwchteg ysgol yn twyl agos yn yw'n ish agos yn ish cwydwg Wel, fe'r yn eisiau sas as o hwys comis agos i'r yn ywys yn ach yw'n litfach eich fa, cyniag. Agos boch nach gael sas o'n sy'n ach ysed fa am sy'n fa yn cwp roch o gyfa sy'n y dol agos fa faga enw eich yn o'ch cwydwch agos yd charw giroch y gian yn yr ydyn y faw hyn yr ewn sochwch agos gan enw yr eich fa sydd chan ymwyd oedd o hodrych eich nach rhaid gyma riasloch ag amon yn cwydwch ach a mis mi achos fa gyma ein sy'n o'ch y fisas as yn oper efo sy'n gyma tran gyfawn yn o'ch eis cwnia fynd agos sgrifig module yn ŵr agos y crwch ystwyhyn agos y doctro Jiffer Frosis yn y hw defach ar IV agos EB agos fa tor y forwch agos fed yn oes yn fad gywrin y gymig na cynion yr agos fa'n hwalas siwl yng nghosyn sed fa tort da lo ymachos yn eich gonw dyfydioch dolch go cynion dar i hydja Sian yrwyd nach ar mi y gewn tran. Agos ach cwydioch ys fa ryd yn awn fa a cain ac yn fa sy'n yn tres blion y modwl ffiawl sy'n o'ch nis charw dynnu as y skip fa ffiawl sy'n o'ch i enw ma'r chwsbar. Fa mi eisiau bygan ffiawl sy'n o'ch i enw o'n y Ffrangish ach fashion gyma cw gos a'i chan o'n giroch i ffiol sy'n o'ch Pascal agos di cart fashion gyfi cwant as y modwl agos fa agos ach ydych fa fashion i ffain boroch cedr son rydyn ni enw rydych adar ialictio agos si a hachar gyrw maestr i enw dôn o loch fa o'n y lochabar ag yn aim si asyn gynti asyn y klasig yn aim eich agysg video conference go all an ich college chastol agos yn hwyr agos fa mission y college chastol agos meg beit man as yn hwyr maar all an ich sy'n hyn y gol yn wcht ich yn gos dy mega comis o'ch gynnu yr ydych agysg yn affro ach mae'r siwn y said fa fa ffyr fa said gyrw hyn y gews o'ch y cwdioch cos said leis nach rwy'n giroch dol chari sy'n y hyr ydyn yr eich fa leis gyrw sy'n y genw cwsbar yn trofi an y galig yn asio fi giroch y gianw rydyn y fa o'n y galig mae'r ha fa gyn hyn di fi gews o'ch yma un y cwsbar yn y fasyn cwdioch agos said ma'n hwyd mi fa rias loch e gamon yn ach fa ga un ein o'ch cwdioch agos yn eisiau anol fai tor yn y stage yma'r gybydd a cwysnir socr yn sias gymor agos hafiad
servi sin go gair san fi blian ha klachtjar na system agus bol kal ake. Well, Christian system gus noch ich dat richt. Se le chu cordial task dan vi check klassichen galig agus bol kal hautjanu. Agus torkje is het oren ha rééis kona hall an het de wielde. Seit oren seit ma ha duliche vi tjökesk kusbar ha korter rutin go all an ich agus ha full short nach chalu sem agus ach ma jorute in ras seit ha ploch voor wie tjökesk agus kujo kam skoch seit han an vanig ire allhei ha mi tjökesk ha mi tjökesk ire fall murder kujoch agus sin joch klassichen kana ha mi tjökesk na kemen an trovi an galig ach kujoch kemele ha kin galig Scotland for vel sin tjökesk ma jeen sul na galig ach ga all an ich nachel filante get ha gaan an mar farsti gaan je laat filante geleerders nog wel kal trovi an galig. Agus sin seit sin eintje noch kujokas uit galu fiken seit ha tochas go ha mi kujok tjökas ger keim lichtrochis al hunne geeltoch. Ach sonne lichtrochas na galig ha et hengoch go bjole. Ha de golan ikke heen en hosjen sa door han de vi brenner ruchem agus meterch gegaan aan son han je na as a viele agus on no de les on echt 3 oren houdt er zeggen geide hu maar ha galig gaat jadetje agus echt in de geeltoch agus ha nach huis oawas hoppak fiús féin agus a hokke ge geeltoch. Agus sé tollachas goes na gan hiúnig na sechet. Chanjelt na haú an mór a chafór a cholle bliorne ha dinne no ís tnnerá se gein go kaartje fasin chom galig geach ha sin je stans go fasin je steche a waartoch as a gaan an as een jeche hianu. Agus Gdoch had ut mar seit tokal ut kujoch man chanjelle ha miskoch aan de gooien tjökes de gieren dichgus de gustbaren agus se ha ma eintje noch eens fi dooien tjökeskure fat an huwel agus Jenny borachgus borach loine in is na ha mi nu éi agus get a ha kaul nach leerne an een klas ko déine ik in naam ha boeien naam seit far wel dat ha boeien na megus wel an ich man in ruúge agus an in aar ach wat ko as een glas agus ha kormen warch se is son agus déine oeren far wel laat is ma hat een aartje far nachel moor an ujes galig chaporing eisen fein fasker klassichen a chusbar mer gen mar so agus sin ha sin ha meer fas han wankel meer gemi hin uitsoch rutenure fo wie tjökesk ach een dooien tjökesk ha meer ha haast pies like een rigel jolde a mi fat in sjorna wa mis agus wil Jenny Cali Frankish en raste an wil ik get tjökisk na Hanjel agus
Oren seit ha Dirch den wis noch go in en Niochen mas to ich had Janu kugin op blin Harry Shore chanel is chanel wie fein go me wie gachlegach chemieuten ha as in een Niochen is Facebook rutten ha skrif na Frankisch agus ha mi ha mi fein bak an tollach is gewel mi genus me gan chu smó je get nach doch nach an millianting cholleka agus chan le a mi krina ninras gan a raig is gan het loich en ook ju sech gun ga gunnig garasú gemach fannach an mé wie gachle ha mi kritnachel gemeenru gen lochboch Chile ras ach ha mis ook gesagt van wami blione brien Frankisch de choá voor chan mis chanel mé a chaul buloch chanel mé gal ach tíoch ga gan nu stocha se an feine ras fa a mín far í cuairsto gennu cuaach Kerske an well go mat trang ko jule se hu haidri Ma so go ras agus animal son de waardoch an agus mór Jorichin selle skrivig is galig waardoch me galig. Dé hoek du je se gusbar se hier dat kun je ho hu skrivig waardoch. Well ho as a vitsco. Ach san was a viele ho mi. Rí va a lookchugus gakin Janu va chanel is an wel klein program vi chan klein no eiche hohorn a gair Songs of Scotland. Na dat geen Peter Morrison Alistair MacDonald. Va program radio gaskolchen ik Alistair MacDonald. Agus sé gan in a Jorat gus va de Curie scholar en skrivegesteach leskialach no kies ma heen a valach geheen. Agus sé an misach pís bardoch. Agus chani van gennecha heug son aris a program. Chur a ceol ris agus chéine. Agus mis is mé joch an oorsen van hier. Klasse an klaseach svinnéisian van mir. Agus ríist chuime bhahir as they found Babel means beautiful, just come and see, come then I'll know that you agree with me. Agus chvátal fa sianna seach go runna agus in oorsin va mi achtuch skrivig rutten vi joch a fiachin die piece and part ook skrive agus va ben braar me gaan war Christian weise gennu aan vi fleer ga sein fingen aan agus ma her Johnny Large ku joch as a valakin seit is sin va get de va me joloch agus je al het bar toch vi koma agus niet gegoin seit agus seit net ha fast gur fiken on Jorichen kuchen as a valaitin get nach mi gen kan je goed in ní sin va haast as a vale is seit de verschouting ook gemorin ga bod nicht agus bod nicht avistoch as a vale vi bartoch agus dan ho mi as a galig
as si bliú na sscoil, agus i sé a bhaintar a hanig chun na sscoil i dhéorí bhaidir son éiche de bhharteach dá chána noch lí scolaran a chur dói. Agus haifis a hort gan na clasicin agus bhadí seacin a thuairt gimimi sin dú noch fiachan níos. Ní hín agus babs ní grigar. Agus an éich chabach sinne sin sinlis na paper in cin dé seo sias chun a látar agus charú daine an níisteach ach ma bhair. Sin chur an éiche dhé. Ach in nuair sin net a chaimi sias a bhá schrú. Bá na bha méad a scríbeh acam agus thuga gan a rícheach gonin mas dúir mit a bhísnoch i god isteach leis na bha méar scríbeh go ruirí mac mas fiach i míocha bha charú daine i gníidir sin cóan trú ach ma bhahir agus chutí sé gorád a cóidirí sin jobbe bhahir agus fémig ná má commas ceann gan hí láin ú ar an místeechan in ófis agus gra a féineachrúticin sin asanta charó cáúr chu mi gra cáú an som mé me ósú ach nuair sin ga ha mis míoach éine seo ha mír son hu an gere. Agus bha mi se mar go míir ónóra chominein bha mi goró ruirí me có mar se smúneochu goró rutig gan scríbí mar go leor san éilseochu. Agus lí sin a bha mí na mála noch híine a mí camar am scríbeh. Mis mé go mé féin ficht nóchte cholle turis war rutig in noch go gon gérim agus was na hochgeten war ficht nóchte dal gema fatte agus mar wer kamal am skriwe kujo. Ach seit is war Christian vinne dolle I dúí I fésin ga gram gan sé déine as a bhile gasiste sáhan minne dal gona fóstofis dúí na pensin nach. Agus na a hílín vinne féin cópantí agus briske a cholatá. Agus ach hí hí agus Christian na blinas í príma hén man a bhaid hé na scríbe agus óin bheitgras bhá sich hu riel sin a bheit aroch agus Gras na be sem mí orte ví tronne nachklar. Trotweli kos a faú lorá in jaar afgel a jorst. Son ru ha fichen I gras vi hu fuam agus kiol geféme gat vi fragarch. Eg sé en dweli ikke se a hakemse ne a vas ik hu knieike van a bhami Giannu Gaelic a scolig an naim. Agus lei chanel tjögu nach de stele vi komas bu a skrive ga min chanúring alles aich an skele me stelike ach hu vi tar am smuoch gemorin gammer le hitse a vi ri bardoch chan gré Christiane snohuk bu a Kuchigin as an héalach. Naríidir nach sin má. Agus in nuair sin, roiidir sméine go méine gnóchin technicoch mar sin metarach agus ro fisáid na rialtin mar an bí ar a háisiú. Ro fis go mé na rialtin mar ha mis mé chun a ha fáú a clointin áir an Gaelic ha tí go dolleisteach gunne stuút. Chann anamaid a hon, Chann is grí achí agus uam agus cóirteach sa chola cála sin.
ach sé léfa go skrif mi hín bheit cymal is na réirtin ha stocha gur páí chaine le goittin acin. A mé kre nach get nach roúch soch naderch na haun gat a chus héin an de puchkes. Ja réet dé han a rieltje sinnne gras nach héte go as a fuke sinnetjes. Agus kuach a mé sminoch gan ginloche varúin ja san sues sin vabartích sinnne wat sin huk gunnáach kuach va fisake hússtru ach finnig ra kuach va a mis mé go láf koú hu en cha sskoolfapel a láf ik ahir ruí vi komas sémas ma komas an sin. Or ha kolch get nach chroat fein lessonnen as galig. Charsin aan ik naim. Va dol va tort gaif lessonnen an een maartoch galig agus kimere va baartoch galig a chusi héle. Agus na riirtsin agus seit va sé agus na sministú na baard va dol alles thurning á bus va Kirstian va lofty Ian McCarster. A hánig tronesin agus ikú agus an kit gro a de fiken gro en vis skole a bheit héin a bhard ach het tort spéis gan a chana agus geréisisin stocha gro bu ikke sin a chuús kuach goá in is minniges tú well ornum happelúach as in ikke de lein graun a die baardoch gro agus a mis mé gro na déine va i gennu baardoch wat tort teichtcha gehele a mé a mé vi koper a fiachan rís na haren ik Kirstian chrynnechu. Agus ha féin an California wat ik Johnny Large a féin as na heriglik kole ha de Costello agus féin vai tort tebichen gat déine gan danig agus ach kujoch valore vi gnénig agus ná sé jocht du lekken amachchas a jore wakem agus nach láfskriving ik héine waan agus na an seo frakkert li hietje gaun. Agus noorsen chornig mi MMF or go mak faal an haar seo. Snoorsen huer in enige parapra huí lorok a leor as een nanik na dulekken was seo. Agus sin daarut skrift in brein kontoch a leor agus sé morcha mak faalen waar sule hort a waartoch keik agus dé waan nu a hit gift na baardoch go bhuiloch a gernech fémi at a hort a follis nu bí a waardoch ga knobelmi. Da chaór nach sin a hacher gan a waardoch ga hín. Agus mis no fesin chosnog agus kujoch huer sin lorok wel huer en enig lorok lichtjer vai fein fo Ian McCarster a torte weg féingen a hauer an ikke vai a chur hikesen agus a tort koorle agus stuur. Wat tort teich de ga gehele agus ha ach hu vi Gianlu Calon en met rock mien
chanel mi mahir. Ha mi rút na Kan je hier troet de hik huget maar kabie. Beter ook gedolf. Hanni ha nog party me kri gri virgin. Agus fému je roet agus geféú a ruté kjarst ha meer son piesbar doch geskriwe mé je hit seo husbar. Ni sé fri si agus mé chu déchannes mé. Na nee man had de dunne gra roetji hat sin huget mar be se sport. Zou si geskriwe. No wel dagutje tage. Nachut. Maar sé a hamianu mar me gohin me jaun hin mar me sé diochru a hat sin huken. agus ha fiken nu gin a kleintje nu gin agus ha mar me strategadol ha sé I vai ma hasin son rugin elle no rugin ha kur a chasar am agus fami fiachan in farch va mi va barch mo mar gooi na farch kin na kem churing heel rutten chu tikse ein kustbarin oren agus oproche tro na bech gennakem no na farch kin nakem sviach kiole chorig in ynne ach oren is as is be mi fein commission kukin georie barch anu kustbar sonitje. Agus ha sin na store. Kun ik jou? Agus fé de fiachin dói feinesteach gan a chuspa a ha haast go vi na gu héin. Agus oren chaúr ar met ruanu fochen gan a rivies en agus sé as a viole wat a kiúri. Agus tíach chut muil chanin mis skrive as a bhéle fo hús an well fut mé I dhéanú as a galig agus fir mé gaven net an in chopéle. agus sin ach gennne chu dat no chan seo buch fasúris well an tjocht geleor. Chan ring os a skrive a has steil a kem hín as a no ja kem hín. Charó meer son wat ra of fut stoge gefut er henge go galig son gaan mar schon gaan je meer son te skrive na choplich as galig sé galig sin een hosoch agus man hoort niet oren ha koproch oren ganel agus ach agus oren ha get nach de goort net aan je rein mi dus je waar Kadéorí chótatrum sa ha mis gama. Agus mis chan kaach ach oren is het mar net ha a chuspar a hort gucht. Oren ha tort nisatje vi bechke kimer hout og ein stechir. Son fémi a vi gennu kiel go hien an een nooie do het sinnne jene ma mi levig chemical er gusper no mi doch an je sak fi an hileichen go féke déhik. Er no is be mi ferch be mi bech goche géet agus tíoch dénetje verdooien fi de toch er gusper cho kimen hiike agus wel doet ik een kiantje chuspersen soringo wel kaal na me wege as een arinjok as een oorloges ha kian ri chusper hasen agus sin mark mik far mimi toche.
Kerskeljaar, proses gyma eintje nog an. A mi kretsin gefetig si vi bri mi en sjoch at la. At siach confused. Gat nach e barta hwn yma, a mi ga ein gyma eintje nog. Agus tiki mi na duliche tussen ha leib kutje gyn i fi graag tjut ein ma ha. An en nach skrive mi ein ex. Kan al mor sin ha goper skeinjoch. Maar is tri. I know.